Evo nas opet na 25 miliona pregleda, evo nas na starom mjestu kod najboljeg algoritmaša Balkana i Bosne i Hercegovine, kojega su svi snimili i koji imaju astronomske velike preglede. Ovim putem smo samo došli da vidimo čovjeka, da ga posjetimo, da vidimo zapravo šta se dešava novo, da li ima nekih novih informacija, u stvari i nema, ali smo pokušavali ovih dana da dopremo do njega, ali nismo mogli, svi kanali su bili većinom ili sa nekim temama koje nisu bile aktuelne ili nisu bile interesantne, pa rekao da vidim da se snimim i ja malo, da pogledam tih 25 miliona pregleda. Ja sam skroman, meni ne treba više od 100.000, samo eto tako da malo osvježim svoj kanal i da malo, što se kaže, povratim dušu. Ali nisam ljubomoran, neka ljudi rade, neka ljudi imaju, kogod ima dobru ideju ima i preglede, ko nema dobru ideju nema preglede. Naš stari, dobri youtuber Žarko Hrgić, kojega je prvoga snimio Josip Pejaković, tu informaciju je danas i rekao, gospodin koji ga je prvi snimio i onda su krenuli ostali, gospodin Srećko Stipović i ostali youtuberi, ali ovom prilikom želimo da kažemo, da naglasimo da je jedan od najjačih algoritmaša Balkana prešao preko 25 miliona pregleda i podigao sve youtubere na noge, koji su danas postali fabrika i firma koja ima velike prihode od njegove gledanosti, ali za sada je samo dobio nekoliko dobrih paketa, u tu je uračunato humanitarna pomoć od youtubera i njegovo staro dobro pivo koje pije sarajevsko. Sada u ovom prilikom pitamo sarajevsko pivo, sarajevsku pivaru, zbog čega sarajevska pivara nije ovom čovjeku dala nagradu, nije ga nagradila za toliki promet koji je učinio prema toj pivari. Potrošio je više od 14 paleta piva u bocama od 2 litra i pije samo jedan brend. Znači, sarajevsko pivo je trebalo dati zlatnu plaketu gospodinu Žarku Hrgiću i proglasiti ga kao najbolju mušteriju na prostorima Bosne i Hercegovine. Poštovani gledatelji, molimo da sarajevsko pivo dade zlatnu nagradu i plaketu gospodinu Žarku Hrgiću kao najbolje mušteriji i svim youtuberima koji su dolazili po pivu. Evo sada skrećemo pažnju na sarajevsko pivo. Mislim, da se nije sarajevsko pivo oglasilo, pa to stvarno je jednostavno za ne povjerovati. I onda smo odlučili da još kažemo da je ogromna gledanost došla. Prešli smo preko 25 miliona pregleda. Došli smo na jednu astronomsku gledanost i svi su zadovoljni, svi su sretni, svi su zadovoljni sa sredstvima koje dobijaju od YouTube-a, ali Žarko Hrgić i dalje kuburi sa pivom, znači mora se tu donijeti nekoliko kartona pive da bi čovjek mogao imati neke zalihe. U zadnje vrijeme sa zalihama je slabiji, ali apelujem da se zalihe pojačaju i da sarajevsko pivara donese zlatnu plaketu i nagradu gospodinu Žarku Hrgiću za najbolji promet u zadnjih 7 godina. Eto, nadam se da se slažete sa mnom, ostavite vaše komentare, ostavite vaše prijedloge, pretplatite se na kanal Band Mimo.